Din hija l-poddata numru 596 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Lorenzo Scalici, Bigger Things flimkien ma' Blaze Bailey, Ben Bailey u The Myth. U biex nbdew llum għandna din mingħand Fatima Madi flimkien ma' Alias One. Life is like sunshine in the morning when you wake from a peaceful sleep and just feel still unraveling and free falling, uncovering the layers that we all peel. And as we approach our true essence of being, we realize the inner battles that we face, torn between perception and reason, caught between ourselves and our fate. That's why we walk with faith. I just wanna live this life, I just wanna live this life, standing here on my 10 toes. I just wanna take this road, I just wanna take this road, I'm going where the lane flows. I just wanna live this life, I just wanna live this life, standing here on my 10 toes, standing here on my 10 toes. I just wanna take this road, I just wanna take this road, I'm going where the lane flows, going where the lane flows. No, we ain't actually giving up, hey, see our life is a calling, we hear often and clear enough, still we choose to ignore it. Look, snap back to the limit of all the things that we're loading, trying to fill the box, is it big enough? Like the shoes that we walk in, warning, it's an injection. Rise above the misdirection, in passion, harshness filled with service, and freedom fight for self-expression. Najee told me that we're Israelites, that's my bro, I swear it's spiritualized. Mind and body, soul just crystallized, that's the one thing that I visualize. I just wanna live this life, I just wanna live this life, standing here on my 10 toes. I just wanna take this road, I just wanna take this road, I'm going where the lane flows. I just wanna live this life, I just wanna live this life, standing here on my 10 toes, standing here on my 10 toes. I just wanna take this road, I just wanna take this road, I'm going where the lane flows, going where the lane flows. I just wanna cover all bases, I just wanna live life, no matrix, I just wanna stay present in every day and see growth through the changes. I just wanna call up my niece on the weekend and just watch how she shape shifts. So grateful for today's gift, I know that we'll find our oasis. Just wanna Il-poddata numru 596 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, ftaħni għallum bil-silta live mingħand Fatima Madi flimkien ma' Alias One. Kif aħna il-dettalji ta' da kollu li għandna fil-poddata u anke l-poddati l-oħra kollha f'din is-sensiela sibuhom permezz tal-website personali tiegħi li hija fuq ToniSant.com. Illum għandna poddata varjata u għandna xi affarijiet mhux tas-soltu wkoll fil-poddati. Anka l-istil tal-mużika se jvarja minn dan li għadna kemm smajna issa mingħand Fatima Madi u Alias One sa anka il-hard rock, imma jfadlilna ftit biex naslu sem. Għanna kantawtur Taljan illi jgħix f'Malta għal dawn l-aħħar snin u għandu din il-kanzunetta illi jisimha Una foglia nel vento. Dan huwa Lorenzo Scalici. Pensavo fosse più facile, pensavo fosse come dentro a quei film dove tutto è possibile, ma dove tutto è già scritto, questo sì, mi rendo
Ho trovato il traguardo qui con te. Stringimi forte la mano. La vita mi fa paura senza te. Pensavo di essere solo. Forse mi meritavo tutto ciò. Non cercavo amore prima di incontrare te. Pensavo non servisse, non esistesse, che fosse stupido. Perché ho bisogno di te, come una foglia nel vento. Mi porti in aria, mi fai volare su e vedo il mondo come lo vedi tu. Perché ho bisogno di te, quasi mi manca il respiro. Fammi guardare dentro i pensieri tuoi. Voglio sapere cosa vedi in noi, perché ho bisogno di te. Lorenzo Scalici hemmhekk bil-kanzunetta ta' mħabba tiegħu Una folja nel vento. Jixin dubju jekk li mħabba jiex ukoll għal Malta għawdex hawnhekk anke meta wieħed jara l-video ta' din. Permezz ta' dik il-website ToniSant.com tistgħu taraw anke il-video individwali għalih imma wkoll hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. Biex dejjem nisma' minn semmijaw segwaċi ta' din essenzjela ta' poddati b'mod partikolari meta tinġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li kun nista' ninkludi f'din essenzjela ta' poddati. Isibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, jew kellha l-YouTube fejn tistgħu tagħmlu subscribe u kull poddata ġdida illi toħroġ tiġu notifikati dwarha mill-ewwel permezz tal-YouTube la darba tkunu subscribed hemmhekk. Imma il-mod preferit tiegħi għal kuntatt jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. U biex niġu għal dik li hija s-silta li jmiss, sanħalli lil dan il-kantant illi dawk li huma dilettanti sew tax-xena tal-mużika rock żgur li ċertament jafu minnu. Hello, I'm Blaze Bailey. This is 3 Days of Judgment by Digger Things.
Bigger Things emmek mela mal-kantant illi darba oħra konna nafuħ anka fl-imkien ma' l-Iron Maiden, Blaze Bayley. Dik hija 3 Days of Judgment. U għazilt li indoq anka din is-silta li miss anka biex norbtu ftit ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Presentation, anka biex naraw li għanna 2 Bayley għonek, barra Blaze Bayley, illum għanna lil-Ben Bayley. U minant Ben Bayley għanna din, Candles. It's like I just found out that life's only what I make of it. Find me in the dark again, lighting candles for the rest to see. Oh, you call me crazy, 'cause I won't wait for life to come to me. I live forever if I had my way. It's like I just found out that life's only what I make of it. Find me in the dark again, lighting candles for the rest to see. Oh, my behavior, not just nature, but a conscience of its very own. Find me in the dark again, lighting candles for the rest to see. Yeah. Candles emmek mela minant Ben Bayley. U għedin noqorbu lejn tmim il-poddata tana għandi ċans il-ndoqilkom anka sil-toħra l-lum. Iħal ġdida minant il-grupp The Myth, ilhom mana għal diversi snin fi xena tal-mużika rock f'Malta u jirritornaw b'din is-silta minant The Myth illi jisima Tonight.
Tonight ta' The Myth, ħana ġejna f'tmim ta' poddat oħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu ta' darbohra ħalli nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. U doħsib tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.